سپاسیا دنگ امریکا اتکم سپاسیا ودکم نها حلبت کاری روزنامه‌گری کاری مدیای لقادان تتکرن قادجی جین هری قلبالخه براستی دمکو کووید 19 دست بیکر وربا یعنی نزه سالکیه روزنامه‌گر کتکارین مدیای دبن شرط و مرجن هری دجوار داد خابتن هول ددن کو کارین خوین روزنامه‌گری کارین خوین راگهاندنه بیک بینن اوجی بگومان باندورن gelekî neyînî, gelekî negatif da ser medyayê jî. Mesela gelek hevalên me, gelek rojnameger bêkarman di vê proseyê da, di vê pêvajoyê da, gelek medyakar, gelek rojnameger jî mecbûrman, neçarman ku li malên xwe baweyeke online bixebitin. Ev yek jî bêguman ji bo rojnamegeriyê tiştên xerab in. Lewra rojnamegerî divê tu li qadê bî. Divê tu rûbirû li qadê bî, dema civîneka rojnamegeriyê hebe, dema pres konferans hebe, divê tu bişopînî, divê tu pirsa xwe yekser rûbirû bipirsî, lê belê dema Covid-19 da tu neçarî ku nikaribî her daîm pres konferansan bişopînî, nikarî her daîm çalakiyan, em bêjin çalakiyên kulturî dibe, siyasî dibe, yên çandî dibe, tu nikarî wan bişopînî. Ev yek jî bêguman ji bo peydakirina nûçeyan jî زحمتی و آستنگی چیکر جبو پیشیا مدیا کارم بگمان جبو مدیا کردی خل جیکی وک انقره جیکی وک ترکیه زحمت براستی یعنی پکانینا و کاری جد سردا جی ویروسا کرونا جی ام تکارم بیجن کو باندورن هیچ خرابتر لسر مدیا کردی جی کر بگمان اف یک جی مهمه لالیه دن جی گلک حوالن ما گلک هفکاری ما جی به ویروسا کرونا کتن ام بیجن لورا تم لدروانن تم به هر کسی را روبرونن تو مجبوری کل سر هن مسئله سیاسی سر مسئله آبوری درکوی ناو گل مایکا خود ریجی گل بکی و بیجی که هن سر وان مسئله آنچه ده فکرن و ببی نویجی مسافه خو پاراستن جی تو زیدن کاری بپاریزی لورا دناب قلبال خانداییم لالیه دن ده جوینن روزنامه‌گریین سروکن پارتیین سیاسی دا جی قلبال خی زور زور چه دبن نخواستم افدمکی خو partiyên muhalefetê serdana hevûdin dikin û mecbûrî ku tu wek medyakareke jî biçî bişopînî yanî ez cümle ez dikarim bêjim ku bandorên gelekî neyînî da ser rojnamegeriyê lê belê ji bo rojnamegeriyê jî bêguman hin îmkan û derfet jî çêkir da ku rojnameger medyakar kar bi baweyeke online jî baweyeke dijital jî dî vê karê xwe pêk bîne. Spas xweş. Dirêj bûye?